Dinja l-poddata numru 633 fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Budget, Feds, Joe Roscoe u Marilyn Aquilina. U nibdew illum b'din minn Legs. Baby, wouldn't believe that I couldn't take your hand in mine and dance. Maybe I couldn't see ya. 'Cause in between there was 1,000 miles. If you feel it, I won't go. If we're in it, I won't show. If you ever want my world, I'll be waiting on you, girl. If you ever want my world, smile is crying out for something. When you look at me, my legs go weak. Now seems to be our time, and I'm all out of lines. But let's give it one last try. If you ever want my world, I'll be waiting on you, girl. If you ever Waiting on You minant il-duo ġdid Legs tlaqna għal-poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant. U llum nirritornaw wara waqfa pjuttost twila, relattivament għal-anqas fis-sens ta' kemm il-darba waqafna f'din is-sensiela ta' poddati, ma naħseb li qatt ma waqafna daqshekk fit-tul, jew waqafna daqshekk fit-tul ma kienux spiss id-drabi li għamilna hekk. U ir-raġuni għal dan hija illi issa apparti Mużika Mod Ieħor hemm ukoll sensi l-oħra tar-radju li torbot ma' din il-poddata u bil-mod il-mod qiegħed nara daqsxejn jiena dawn it-tnejn kif jorbtu ma' xulxin. Għalissa kultant tkun permezz tal-mużika imma minn hawn u ftit edizzjonijiet oħra jibqgħu ċerti li jkun hemm ferm aktar minn hekk. U allura ħalli ngħaddu għat-tieni silta. Tieni silta li nstemat ukoll waqt il-programm Mużika 21 ta' din il-ġimgħa li għaddiet fuq il-Campus FM din hija ta' Budget ġdida tiegħu jisimha Jum wara jum. أنا يا أغلى حبيب بقولك لا كده كفاية حبيبي مهما كنت بغيب بقلبك كنت وياي قلبي يوم ولا يوم حبيبي ما
hemmhekk mela minant budget. U tajjeb li nfakkarkom li d-dettalji bħal dejjem huma permezz tal-website personali tiegħi li ssibuha fuq ToniSant.com. Naturalment il-poddati kollha jkompli joħorġu hemmhekk u r-rabtiet ta' dak kollu li għandu x'jaqsam ma' Mużika Mod Ieħor manka eventwalment kif qed ngħidu ta' Mużika 21 ikunu wkoll permezz ta' ToniSant.com. Silta minant xaħat li jorbot ma' Mużika 21 għal-kem ma daqqejti xemmek ta' xaħat li huwa ta' discendenza Maltija bbażat barra minn Malta missa mid-dera anke reġgħet sabet ruħa Malta għal-partiċipazzjoni fl-X Factor billi nista' nifhem. Nirreferi għal Federica Gian Lombardo din hija s-silta tagħha li rekordjat bħala Feds ili ftit mhux ħażin biex ninkludiha f'din is-sensiela ta' poddati u din jisimha Stay Cool. Like the others, I wear my heart like I'm not scared to get hurt, to get bruised and broken. I'm not trying to be discovered. I like my time with a glass of wine. No need to show every outline. I walk this line for me. Everybody's trying to find a way, trying to be like on the telly, yeah. Everybody's trying to get paid. I'm posting one too many. Can I please stay cool? Even if I don't dress like you, doing what I usually like to. Can I please stay cool? Even if I don't dance like you, can I please stay cool? I get way too wired with things that don't inspire. I'd rather be on the beach where the sun is than a dark crowded room till the morning. I'm not trying to tell you how, I just rather do without all the flashing lights and poster nights. I'm thinking that there might be more to life. Everybody's trying to find a way, trying to be like on the telly, yeah. Everybody's trying to get paid, posting one too many. Permezz ta' dik il-website li nsemmilkom dejjem jiġifieri ToniSant.com hemm mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi u biex dejjem nisma' minn għandkom b'mod partikolari meta tissuġġeruli xi ħaġa oħra li nkun nistanka ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati u issanka wkoll fil-programm ta' Mużika 21 fuq ir-radju. Sibuni wkoll permezz tal-Facebook, it-Twitter, l-Instagram insomma. Huwa faċli ferm biex tagħmlu kuntatt miegħi u naturalment din il-poddata ta' Mużika Mod Ieħor tkompli toħroġ ukoll permezz tal-YouTube. Hemmhekk fuq il-YouTube jekk tagħmlu subscribe u tażlu wkoll dik il-qampjena kull meta toħroġ edizzjoni ġdida tirċievu notifikazzjoni biex tkunu tistgħu tisimgħu l-aħħar edizzjoni ta' Mużika Mod Ieħor flimkien miegħi Toni Sant.
U allora naddu issa għal siltan ġdida, vera ġdida, kemm ħarġet propju ftit tal-ġranet iglu, qegħdin issa fil-bidu ta' Ottubru tal-2021, ġdida ta' Joe Roscoe, din isimha Red Flag. Cold night, sky high, skin up for the road. Do you know where you're going? Old friends, cash spent. The world as it is, you're living in the moment. Move along, 'cause all the hesitation never got you far. But maybe when the morning clears, you'll see you'll be just where you need to be. I've been waking up fine since I moved on with my life. I knew I had to, like I knew I had my mind made up about you. Don't ask me where we'll end up. I don't know and I wish I did. But I'm intrigued by the moves that you make on the way to get you there. So the wrong ones, what you see is what you get. Playing the wrong keys, but the beat's in your head. You trust the wrong people, should be looking ahead. Nothing good comes easy, never play the safe bet. Move along, 'cause all the hesitation never got you far. But maybe when the morning clears, you'll see you'll be just where you need to be. I've been waking up fine since I moved on with my life. I've been making the moves I knew I had to, like I knew I had my mind made up about you. Red Flag emmek mela minant Joe Roscoe. U għabel naddu għall-aħħar silta li għandi meħejja likom l-lum, tajb li nfakru dejjem ukoll fir-rabta li għandna mal-M3P, il-Malta Music Memory Project fuq m3p.com.mt minant il-Multimedia Memory Preservation, għax fil-verita emmek huwa fejn nżommu d-dettalji ta' dan kollu li għaddeja l-kemm insemmilkom ToniSant.com. L-M3P huwa il-qofol ta' kollox fil-verita. U biex nagħlqu għandna wata ġdida minant kantanta illi għamlet id-debut nazzjonali għalli ngħidu hekk tagħha is-sena li għaddiet meta rebħet il-Festival ta' l-Anja tal-Poplu bis-silta tagħha Jienu Int. Issa tirritorna b'din Mara l-Nakulina jisimha Labex. Salibi minnek sirt noqgħod attent ma nafx naħfed nbiti għandi modi besan mill-preżent jien ma nitlax mill-folla nkolla bla ma jkolli ħil
xerred fidi la diski Senerhi l-ruq Nħammel il-ruħ li ħallejt midruq Għax labes ġisraq il-jum U jien insab l-art Naħzen dak li seta jkun Terġax tennili ma rafx kif il-font tembidi innodos inħolli rimors li int ma flaħċ id-dor senerhi l-ruq inħammel il-ruħ li ħallejt midrub għax labes ġisraq il-jum u jien insab l-art Naħzen dak li seta jkun Bla tizin Bla kontroll ħallejt li l-imrar minn flok roftu fin-nar Kif jien biss naħti tort Aħjar tikdem isinek mux tqarbin li fitek Nitilfek jek ma nafsar minnek Dak li nos hu bizħon Jek tridni f'ħajtek m'għandix bżonn infakrek Jek tridni f'ħajtek m'għandix bżonn infakrek Senerhi l-ruq Nħammel il-ruħ li ħallejt midrub Għax labes ġisraq il-jum U jien insab l-art Naħzen dak li seta jkun Ħalli labes jisraq il-jum Jien se nkun hawn naħsen dak li int stajt tkun U bla biex ta' Marilyn Aquilina ġenaf tmim ta' poddatora fis-sensiela ta' Mużika Mod Ieħor fl-imkien miegħi Toni Sant. Qabel imħallikom nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' ToniSant.com u taħsib tagħkom infuskom. U sekemm nirġu ta' darb'oħra, jiena minn qalbi nawgurakom is-saħħa.